Hello guys, welcome and welcome back sa gini ke channel yo nga temtu ha gini ke video no yo penchna gini ke keychain daga emsil te pai ban kani video do ukut te la de yusuk phi te like te comments te share wan chiki perlok yong phi we hamlin ga subscribe ke channel lo te ite yustang na gatu pai kini ke emsil no te pai yu phi arjat em gi hini ke viga resin ke viga hatnar pai kini ke resin gini ke hatnar no tega tu yu mix ga gini resin baga hatnar yu phi bato wadang em matam no te yu pelut chua de gini wa tam chna tibi chna ni badep mukmo te tam te yu pelut chua gini te pai ke tu ga hatnar gini ke resin te pai yu phi kat ju gino katu yu mix ga teksi bai kamni kama si ata mo kam tu kamni no jo mix ka ata le jo si ka yu jamba ko te jo hi geni le yu si ba ka kamni adua yu phi kat te man rong brown kam jai ri color no tang man da piang chipet do le ko pai phi kat te stang ko le juna la da stang ko juna ba pai de jan ho hi ko ngatu te pai de ho gate no yu tu long kam ni pai yu phi de le ha no we de sofa ga le jamba te katu pai ke ni ke powder yu kam bat liat ata phim de liat ata le di bia powder no khachak la yu pi che ke ni ke yit te sevi le yu suk yu te liat pai pan na ga le kai wa ban ata hinga kam ni jo te liat ata le wa pher te ha ke ni wa taliat agam ni dukhulam ni bha khajak atanom to chibun te dukhulam na sukhi madi chibun te hap taliat do din taliat ata hi te atur de taliat no pai keni ga butterfly shape de a om te khna yu suko thau no ni bha la a ba direct de ni ga kle le rap saja te daw a swa daga paper kam ni te pai de pu ka gini dem te a ane larut a ka kam ba man gini paper te pai ka tu yu him ka gini larut no gini batam te pai ka tu yu pi ni khachak lem em mo wa no ti daw tu yu pen miat ka tu te pai yu bia ada gini gini se wa yu yili ba ga no te tu yu kriya ka charut wato yu pi ni chiliang te miat no te ti chiliang wan thi te em ti daw te kala gam ni de te pamiat aki pun ar kala pun smooth aga kam ni pun ar kala de gini khle ma khajak te pai de biang tu yu bo ka harut yu khyang go te pai dang tam gini em sil no tang yu pi de ding bha no to wa slam ga te gini em sil te kam te thi chi rupa minute u hap yem te da ding go te pai gini le te ding ga ta wadang hoiler ri to po em slam ra te hini wan hi u chna sa ga do nut te hini ba em gini ga kle kotar te yu ada gini rap sman bhawi to de jan eding gini em sil to no pai dang bun hi em sil wa tam no tang wa yo de ki palai kam to slammer te de eding gi tang yung ye gini go do nut le sakat u ho he te skajak te mo he de pai kini le kam wa le yo ko tu ga butterfly no pi pen smooth ga kam ni de te pai kini butterfly der khyang atu yu e rong ka yu e chwa ni di rong jong kini acrylic color
Tekat tuan hi yuk segini rong pink ini ha perdi yuk penman design tang wangano hindi bakla kacak atau wa masap tadi gini rong pink chua yo atau wa manda chua di rong yong no bia gini rong pink tem mensena di bara di ko pa ipikam tu no man kolor ko tang wa ivi sebes makam nile tang wa bakla yo madi pu chua di rong pink hi besen ai te pa hai di do nut le yu chua rong yong no ba ma chua di rong pink de per color no ti dau ba di rong yong ha gini le te ha gini le kam ju hi yu bia se gini rong pink hi ha perdi te mud uang ye phi ha ge next video nang ha ge next post long video do perchango chna di video ban gi jai to da resin to da ini emsil to iksa to ki chej nem to kpen le tangwa dangete video perchango te pum ya dur nga tangwa katele la miet la si la hoi lam hoi nga le u share ba ka phi u upload ba ka te kam ong warjo jai kam le habde perchang youtube te har la miet dur nga chi sin le hawa arsin le sin do miet hi te pai der khyang gi katte pun arteli nong yo u a ogni ga tip katte yo bia sagini ga uv resin wa to wa la dam bia uv resin nong gini color wa bia a chi to umet ki te kho wat kho rong wat ki kam tu te dau yo bia ada ga resin madi bia ada ga tu ga varnish le ho hi tangwa de resin yi wa miet dur wa tercia ba kile te dau bia ada ga resin te pai kini ga do nut nong yo bia akam wa bia ayo ga tentu butterfly gini ga vale na rot mut otem bia au tangwa te ang wa no bia na pai wa bo ga jrong gini ga uv lam te yo tu ping le yo kam de yong gi de tem pai de bor bia resin lagi pun arteli tangwa heni nong ngabakla hagatu emsil tedap mi thlu yo ma dap so thlu yo tangwa bakla bia resin chua masapte upendai chua gini gi jumpring dap te bia resin no ne ba manda bia resin no ketu ke thlu de cover gini gi resin ka tem mem thlu de tangwa peri wa yupi himano dagenar kam tu dap te pen inyo te so thlu te hoi se tangwa saja kam te madi kemu yo te chwau de man de yo bu jumpring kam ni dap te bia resin te resin de dang la yudut bun me te man de bu jumpring ni nong do duk piang bia resin sin te pai katu yu pendai kan ni jumpring ini te pai katu de bu jumpring gi pun arteli nong te katu yu bu osa ini ge jumpring he ko wa em lang wa gini ge kiring madi bu pai direct de gini ge jumpring he ha gini ge butterfly le ho hi tangwa ngan hi de siam thlu de ge khien nong te gini ge jumpring khien na wa hoi te bu chwa de gini ge khien de ni te pendai ba na se gini ge he katu yu close ga gini ge jumpring he le sajab ha close to wa chke kono te katuan hi pai keni ge yedap khang ka masap te to close ga gini te katu gini do nut la yu pendai ga ha gini ge kiring tangwa yu pi pendai ga ni do nut ha jrong no chua kut gini ga chen te katu kam ong pi tentu do du ko bia resin chi sin ne te sep ai tentu bia chua madi pedang jumpring chua te bia te du ko bia resin ngam ni pai kini butterfly de de banong tu yu bia se gini do nut
tang wa happen kriya bahagi ni gicenya to birisin ni bah mendatap akapo UV lam no lada bilang kita saja pelai kate pai de thap akapo ngani UV lam ni tete e ole pau second yu ur khiang gi ke pai kate der khiang gi te de dep yo kate te kublei chibun ma pai phikani video te ite ye chaman I ha next video ma